Prije početak klipa, shoutout Deni Majliću i Joki Crve. Ako hoćete i videa da se nađete u nekom sljedećih klipova, zapitajte moj Instagram profil, link u opisu videa. Idemo na klip. I ćao svima, ja sam Lagro i došli u 5 stvari koje možda niste znali o Pocket Edition Minecraftu. Tako da, idemo odmah sa listom stvari. I da li ste znali da je 5 Vindicatora dovoljno da se ubije jedan Iron Golem? Evo da pogledate sami, ako meni ne vjeruju. Ne. Tako da. 5 Vindicatora je odnelo pobjedu. Kao što vidite, ružni ćelavi. Tako da, to je bila 5. ili prva stvar na u ovoj epizodi, tako da idemo na sljedeću. I da li ste znali da imamo dve nove enchanting boots, odnosno enchanting knjige. Imamo Mading i First Walter, ili kako se kaže. Sad fazom sa tim čudima je to što kad stavite Mading, ne taj nego ovo, Mending, na patike ili bilo šta, vi ćete to popravljati dokle god ovaj ćao kako se zove dobijati XP. Ili dok se koristi, ne znam. Evo ga. Dakle, stvari kad se koriste, onda se i poprave. Tako da, to je to. A druga stvar koju smo dobili je ovaj, ne znam kako se zove, Frost Water, kako već. Ali fazan je da kad hodate po vodi, vi stvarite led koji vam pomaže da ne potonete, tako da kao što vidite, led nije dugotrajan i nakon nekoliko sekundi će da pukne. Tako da idemo nazad na šumu. I tako da idemo na sljedeću stvar. I sad ću vam pokazati dve stvari koje vjerojatno niste znali, a možda i jeste. Prvo, kao što vidite, ovdje gdje inače stoji za oklop, imamo sada 5 polja. To vjerojatno niste znali, tako da sad ćete vidjeti šta je tih 5 polja. Uzet ćemo mač, C oklop i ovaj totem besmrtnosti. Ok, nešto mene ovdje zeza. Sad kao što vidite, 5. mjesto je za totem. I to, kad kliknemo na to mjesto, nama to čudo stavi totem u levu ruku, tako da sad imamo i levo i desno, ali to je samo za jedno, ali totem može samo u jedno i ništa drugo ne može. Sad ćete vidjeti zašto je totem tu. Ok, ulazimo. Ok, pustit ćemo da nas izlati. Gdje? Ok. Sad kao što vidite ja imam još srce. Eto vidite. Kad bukvalno ostane, kad treba da crknem, totem skoči i spasi mi život, tako da to su još dve stvari koje niste znali, tako da idemo na posljednju za ovu epizodu. I posljednja stvar za danas je lama. Sad kao što vidite u ovom chestu imamo neki džidžabiđ, imamo kanapče, ćebe, odnosno tepih, mač, malo vita, ograde, kapice, kože i sve tako. Sad puno vas se zanima kako da jašete ovu lamu. To ljudi ne znam ni ja. Ali kad kliknete na nju i stavite ju to, ono ovako izgleda. Ali kad riješite chest, pojavit će vam se ovo a take chest ili kako se već čita i kliknete na to i na njoj se nakači chest kao što vidite. Kad kliknete ride, ovdje sa strane kao i kod Marevca imate dugme za chest i tu možete spakovati više, odnosno prije bilo samo 3 stvari da možete spakujete, a sad možete bome spakovati čak 6 stvari. Tako da ja ću vas iđem i da bi lama išla za vama, možete da uzmete da je vežete, inače neće nigdje ići, odnosno ići će da je hoće. Ovako možete i vi.
da je vodite. Ovo je odlično ako idete preživljavanje 2 na 2, pa ono, spakujete drugara da ga vozite na lami i tako to. Tako da, to je to za ovu epizodu. Ako ste uživali, bacite like, ako niste, nemojte ni dislike. Uživajte do sljedeće epizode. Odjava!